Hadian katto kat nisgi bagai nyotrap National Liberation Council HNLC kalau weng no yala dia na kamit yakran yusuk bat ke sarkar jala kumjuru bat ke sarkar India unong mikmat yau bagai HNLC kalau thung ban mikmat ban long kumuk siang syakajing yakran yusuk katau ba sadan ke bla ulaong bakam mentoy ban pakwan yaki noy lam bakmat kum yau ba san kupar nong tra General Secretary kam Publicity Secretary bat uba Bobby Marwen u chairman lada ke sarkar hi kam weng yaki mukadama persya yaki kumju yaki dekat Habakran sikilat pathai kubor uba sadan ke bla ubadairu Presiden kehinyautrap National Youth Front HNYF haka pratari ukala lingkot arja arpusa ulaong baga sarkar kababat yau shabi kam syam lala ban pentelun ya kam haka dikasin jam ya kran yasuk ulaong ru baga sarkar kam dai ban pethan ya kendon an Henry la ban le haka mon san perthai Ulaong baka kam kasa haka sarkar bat ka jingbam pat weng yu naka kam kum unong mikmat ka council kandang day ka kabuk siar ya ka sarkar ban plie ka jingkhang ya kran ka city ka bagai Chelsea ka bala pa sa government ya ka bangala pen poisha ba Peter Khal bodi interlokutor jong ka state ka day lai fuitrik December arjara pulai bala so ya gani de secretary san ko pandong trau bat i chairman iba Bobby Marwen the copy lai ka address khari lai show Ministry of Home Affairs Government of India through Shri Ekim Mishra bodi untuk interlokutor jong central government hangni laong advisor Ministry of Home Affairs Northeast kapang ni laong withdrawal from peace talk. We deeply regret to inform you that we reluctantly withdrawing from the peace talk with your government. Decision has been made due to the unfortunate circumstances that our general demand have not been met. Furthermore, we have concern that if these fundamental issues remain unaddressed, our political demand will also be dismissed. It is with a heavy heart that we witness the peace process reaching such a critical point. Nevertheless, we feel compelled to persist in our armed struggle. Dengan istilah kopiru show Chief Minister of Meghalaya, Home Minister of Meghalaya, Seiba PS Dekhar bat syanga komu interlokutor jong ka Senate agency. Kata kali ka content jong ka city ka ba ka agency kalau withdraw. Tang atasong ka tim ni. Fi balong reconsider na decision ban pulau ba ka agency kalau pulau na ka peace talk, peace process balong ka ushabi don ka sarkar. Umdai hakaseng. Ushabi don ka sarkar nomor 2 Nakaliang kaseng kitu ki meeting ki bala bun ki bang ilay syong hagam tula jan arsenam ki babun ki meeting ki bang ilay kandola south league meeting ka insistence jong kaseng nani ki jingyai ban ketin jong kaseng kalong ban withdraw ki case baro kanang ba peace process kanya chakmat te nakaliang government bat ka hong ban shu withdraw directly keep and power ya kata ka jingyai ka jongki ka jinge ban withdraw ita cases te halor kita ki gede ki jing jirwat yaita hi ba ki nong yalam ban khama junge Chelsea kim pat wan yu kujar lan kim pat yakendu bat ki brio sarkar ban yakran ya ban petulun ni kam khama ngang i gani kadai ka kom pet no nomor ba la banong ba ka Chelsea nadu bala form but kiseng la no badan no DC nadu ba ki form ki don ka kila ki waring group ki bayar thma persya ya ka sarkar India ni sarkar jilla bat ha ka bubun ki jingdawa ka jungki tementala da ka sarkar ka pet ya ni da from a legal perspective da ka sarkar ki bor sarkar ki pet be ya ni kan tek tang da ka an bamla ban withdraw cases tengah try ka peace process kanomia ngat kinai kata hari ki kani ka benta ka sinjam ka ba ka seng Chelsea ka lashim nadu balaseng kadai ban address ki political issues, political demands. Teka mo to don kam ya ka political perspective. Undai ban ya da legal perspective. Te nganong ka jing feel ko pisto nga haban kano ya sarkar. Namar kaya da legal perspective. Hanrei hakatma ka mon suang no ban shu yakran anya katma ta kampoy resolution. Katmai kejingale kejong ki arkan hur mamla ka don kamba ka political solution not a legal solution telada ya ibang bari ban ya daga katkum kaan jong ri India la ni katkum ka IPC CRPC la ni ki anti terrorist laws ki ba don ka bomot banong ni kejing kran yasuk kalong kawara kejing artin ong bakat bakin wan nginong yalam manakmat banwan ya kran yasuk no kawara kejing artin nomor ladang dang ya daga legal perspective.
safe passage ketika temporary arrangement ban pentelun ke peace process. Kamdai ka waiving ya baru ki criminal charges ke bak sarkar ke bu. Tega kadang jinge fair ke safe passage kam padai ka amnesty. Safe passage kalau bikin yawan ya rung ya mi ya karan ya khana ya lek hakata ko ko mo. Kamdai ka permanent solution ya kata ka apprehension jong inong yalam ka Chelsea indai ka tangkap temporary arrangement ba la ban ya karan chua. Te based on that safe passage kilayawan la ya karan indai kata ka phang ban ong ban ban ya keren ka amnesty ban withdraw cases ban waive no criminal charges baro kam ka klempoi kata he diga pam pi mentala dangi ong ba kala le kerki ke channel C kata ru ka bakla nama artli kisnam la ya keren la bunsin nalo bala ya keren officially ngaku man tolu kutor la personal la bunsin ban withdraw kita nama la kidon ni kita ke intention ban weng ban drop iki cases ban weng no iki cases baro khoj ban amnesty in general iki baro takamut kadai tang kabaskulam ladap ta kam dadai ta ba nama arli kisna ladap tulun te mental banrai ta ita khindiat kaladon lajan news pas ni banrai kata don kam tang dikikenta te ban keno banong ka agency kala le kerkiru kabaklai andre kadi ka sarkar ba kan shu pasap mo ko muigen ba kani ka political issue kaba kasang Chelsea ba sarkar berkeri India lan ba ka sarkar jalai tu ko kadon kam hiya ka political solution om ban ya be the legal approach here long ki emissary jong ka Chelsea ki bala asa sini di snam ki dei ki bala fully authorized daga body jong ka Chelsea te ban chu insist ya kata ki jingwan kita kitol bidar long ko apidu rekina ko ayu ki ngim te re haba la full authority hanga hukum untuk lukutor rifle orti bangin pentulun ni kam sakmat rei nakal yang kibor sarkar ki sokria ba yang ta banong banweng ni cases te lada umweng ni cases jingwan kita kitop lidar kam don jungu dike daraweng nama kitu ki balawan senior ki deki CC member sudah jong kaseng ki senior ki bala alai posnam artiusnam ki bala don kaseng te gamur ki yaki lai full authority pi ki ban seni kasitiru ke badras ke sarkar lu ladar syai ba kini ki bala designate ke Chelsea ki lawan sini with full authority to carry forward the peace process tambah nakal yang sarkar amla ban weng kita cases ka sakut nonda ka khubor ka thamai ke Chelsea kalong lada sarkar ka kloi ban drop cases baro in black and white ai ka general amnesty te jengkang ka puli biang pio ngai ya keren kapot ngahap iban ya keren talada government kong the ball is the HNLC code kabamut ya kikis umweng dang sya samon ban da fiong ga NIA samon dang sya samon da fiong ga magisterial code samon dang sya samon man kinong yalam ban akhmat cukup nun ngat kata ball si HNLC kasyong ka willingness ng sarkar kasyong ka political will ng sarkar bahkan le ka badon kam Yuri ba ka HNLC kala demand ban weng to ka ban katu kada general di mana balabu nadu pasdang ke jingikran ano ba ko sa hekli for jingikran this formal and formal peace talk ba na kami ang sarkar sa bu ita criteria na ya ka HNLC kini criteria pendak banginuweng ni kan kadon ni haban ban juga ya kata ke jingsha long sya declare juga Chelsea as an illegal organization nama arjar katu kajuba bangi yakran ke porbadon lang misra kajuba ka basyahi kalong ba i indalaya syo ka peace process chakmat kan sayap hi kata kajeng ba long katalu lama ka an bakan ong kan yap hiru alo selo kamla ban don kan natural death ya ka an ka imbe hi tu ada kim kendang menta banang ya peace process yo kendang hadir ru ngintip te kata ka banong banweng ya kata ka jing Syaban ya ka Chelsea ta kamut kadai ka general demand ka banado ningkong nila ya keren tabaya ka kataro khampai sino pi kumanga ong kani ka don kami political solution kamdai banya na legal solution namar ba nga ko miladi kumba dai no yalam sembalang ni langat sibun kikis porba ki ILP nyeng yat hadu si spa laipo manga bagi no yalam seng ingat hadu spa laipo kikis ki bangilangan handai on dialogue baru withdraw no like asang tu lightly murder case ya kami ngijok akut tu kamut lada ka kalong willing dengan sarkar kala kan
Ngamar si spotlight li tu damage tu la da withdraw lut. Teka, tumulong ta ke agency kalau tadi bagi cases percaya ke agency. Likely ki babun ki case ki barung hi ki bomblast case. Ki tang kita ki case budan kita tang asmo kasalgar kalin perkat namar ba nakaliang home ministry lingba mishra ki ong ba none of the crime of the agency are heinous. Haba kan representative jong home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut kalenti bon withdraw kadang dai bandon ke kadang dai bandon namar ba kumbun su ong ngi por bangi ya bun ki jing ki license sau seng tu ngathrai la khamlong heinous ka crime jeng ni NGO ban ke agency ya kita dang lah bon withdraw tu boleh mlah withdraw ke kita gini case ban penap yang kau ya aku ni tu kambah kan ya peace process bukan telur cakap kata vi ke problem ke mga oi vi ke poi biang haju ita dang oi vi kata ladang i perkhat kata ka justice injustice ka ba la jia shatu ta kamut kan poi shanu ta peace process more injustice will be created in future pi expect more injustice dang expect you ban dang bun kijing sha kidnap dang bun ki jingsha ki kam terorisme ki kam teroris ki la pi expect ba kita kan dang jur ni haya kita jing ong jong IPS hadu menta ka solution ka political solution ke balala ban pendap ke ditang ba ka MNF dang ikra ni ka jingsha pun no is boro ka ke ditang ba ka MNF talai nang ta boro ki long pending lut naga long pending UNDFB long pending te lain no ki seng ki bala kliap lama no ta ka per ndai ki seng ki bayang ka nong rim kum ka alpha kum ka NSCN bat ki be te kamut maki te kamut lada muyo e ka nong rim te ni perkut kum no ta ceasefire ngi kum ka seng kum gi nya na ga chenia ki patron ju sarkar bat ni kerpang lo ju ko sarkar ba kali berwen no e gini ki charges bro mang ma ki bro kin ulong ka kum ka ju tu ju ba bon balang de kum ju tu sen RP agency korong kalau withdraw dalam peace process kredit kaklamong pat balaweng ya untuk loktor jika tak ada info yang tak katari kadai kadai kaklu yang sarkar bakat suku shobi banyakran nangdon lada ka sarkar pat kapongu ya ka yang general demand ne ka perkhatai general demand kamu shobi banyakran cuma nangdon kasong sarkar nda kamshong ka agency the ball is with the government not with the agency orang yang pergi di orang pergi bilang ngang nang peteng orang bilang petang ngang nang peteng dia untuk